district ya Kibale kandi turi omuri Kaisekenkere ayihabireho ekikorwa eky'obusasi munonga kandi omukikorwa eki abashomesa babiri aba primary barigire omumagara genseji bwa nyuma yo kutunga butandu izoba eryanyomwe bazo butandeji ebireho magingo gashanki ibiri necweko omwe kuza omuri shayishatu aharuguto rwa Kibale okuza Kakumiro obu abashomesa aba babire nibavuga pikipiki eyekika ekya bajaji kandi nikwe okutunga butandu bwa nyuma motoka eyekika ekya tipa okubatomera erukubaruga enyima ahayituro bwa hati nayishomero erya Kaisekenkere primary school aha bashomesa babire nibashomesa kandi omukoro guruho nugo kureba ngo bashabira abashomesa aba nikwe bwa nyuma imibiri yabo eyihweho erukutwagwa umumaka gabo ahi barabe kandi nibakora intebekanisa ezo kuza okuzika abashomesa nibo bamwe abashomesa aba obwa hati emitumbeje koko nagambira eriyo neshabigwa ahishomeraha kandi babire bagitwire ahirwaro erya Kibale Health Center fo okubanho bajibika kukiza kimwe izoberi bari kubatwara ahari ishomereri erya Kaisekenkere primary school okubanho kandi batandika kubashabira bwanyima niko mitumbi yabo etwagwe omumaka gabo mwe turyaha turindirira mukoro okugurabe nugugenda kandi bwanyuma ntwija kubantu tukuratira buri kimwe cyona okureba ngo twakwisyaho ahari ebyo ebiri kwatagana na abashomesa aba no kubara abateke omumaka gabo kandi bakongera okukora kandi zindi nyondo Onesimus turyabwe ecyo rakore oyine kubanoye kumira hata ya West TV kandi tongere okwisyaho buri kimwe cyona ekiri kwata ahanshongezi necho busasi munonga abashomesa aba omwe abire ari owagasambya omu district ya Kakumiro kandi ndijo nakomoka omu district ya Kibale necho busasi munongo kufegwa amagara gabo kandi